Ljetna rezidba je zahvat koji se u Europi primjenjuje već duži niz godina. Kod nas je našla primjenu tek od nedavno. Sa njom se obezbeđuje da se sljedeće godine dobije što veći rod. Ljetna rezidba je dopunska agrotehnička mjera koja se izvodi od juna do avgusta mjeseca. U našim voćnjacima ona nije toliko česta, najviše zbog toga što voćari nemaju vremena da tokom vegetacije od silne poslove koje imaju obavljaju i ljetnu rezidbu. Na zapadu je to mnogo drugačije i ona je tamo obavezna agrotehnička mjera. Za šta služi ljetna rezidba? Ljetna rezidba služi da popravi sve ono što nije dobro urađeno u zimskoj rezidbi. Dakle, odstranjuje se sav višak nepotrebne grane kako bi voćka imala dovoljno svjetla, prozračnosti, kako bi krošnja bila prozračna i kako bi se formiralo što više pupova za narednu godinu, dakle cvjetnih pupova. Kao što vidimo, ovo je stablo kruške sorta Viljemovka. Gore na vrhu imamo 3 izuzetno jake grane. Jedna od njih je provodnica i imaju još 2 sa strane koje smetaju, to je provodnici. I one se moraju odstraniti. Ali prvo ćemo da krenemo od dna, odnosno od početka, od baze ovoga stabla. Kao što vidimo ovdje, stablo nije nešto mnogo razgranato u donjoj krošnji. Nama je cilj da dobijemo kod krušaka vitko vreteno, to jest da imamo više grana ovdje dole na dnu drveta, da ovdje bude neke malo kraće, a gore na vrhu da budu najkraće grane. Dakle, važno je kod vitkog vretena da imamo najviše rodnih grana i skeletnih grana koji nose rod u bazi drveta, a da najkraće grane budu gore na vrhu stabla. Konkretno u ovom slučaju, dakle, ovo su 2 mlade grane iz ove godine i njih ćemo sad ovako staviti pod ovaj ugao. Zašto je važno staviti grane pod ugao od 90 stepeni? Zato što u tom položaju ovi pupovi koji su sada lisni imaju šansu da naredne godine uz dobru prihranu postanu generativni pupovi. Nije tačno da voćka miruje tokom zime. Neka naučna dokazivanja, neki naučni radovi navode da voćka miruje samo 1 dan tokom godine. To znači, nije kasno ovo raditi i u avgustu. Najbolje je raditi u julu, međutim i u avgustu se može raditi zelena rezidba i povijanje grana, sve do trenutka kada ove grane postanu previše drvenaste. Odnosno, kada one od drvene previše ode u bazi, one se jednostavno neće moći staviti. Kao što vidimo, sad imaju dovoljno sokova i mogu se staviti pod ugao od 90 stepeni. Dakle, ovdje postoji mogućnost da uz prihranu tokom zime sa fosfornim i kalijim đubrivom i stanjakom da ovi pupovi postanu generativni. Ovdje imamo grane su jedna ispod druge. Da bi malo to promijenili, pokušat ćemo sad uradimo nešto drugo, a to je da savijemo špagom jednu granu. Osnovno kod vezivanja špagom je da se napravi bunar petlja. To jest da mora da bude prazan prostor između špage i grane. Jer ako pričustite špagu direktno uz granu, grana neće moći da raste i trpit će i na kraju će da se osuši. Jednostavno neće biti kolanje sokova kroz ovu granu. A sad ćemo da je savijemo. Drugi kraj špage zaveže se za deblo, a može i za stup. Sad zavisi kako vam je lakše. Ovdje se pričvrsti. Isto mora biti prostor između debla i ove špage da ne bi došlo do usjecanja na kraju krajeva ove špage u deblo, a vjerujte, nakon 2-3 godine znalo se dešavati da zbog usjecanja ovih špaga u deblo dođe do lomljenja debla. Ako vam ostane višak špage, nju možete da upotrebite za ovo. I, na primjer, da stavite još jednu granu. U ovom slučaju nije potrebno, zato što ovu granu je stavio plod i ona je već pod dobrim uglom. Evo vidite, ovdje ima jedan pup koji bi mogao biti iduće godine generativni. Tako da ako vam ostane više špaga, ne možete ga upotrijebiti za neku drugu granu, ostavite ga samo ovako u ovom položaju ili odsjecite. Ljetnom rezidbom čistimo
stablo, njen unutrašnja stabla. Dakle, razvodimo grane da imamo što veću bazu, što širu bazu pri dnu stabla gdje će biti dakle, nosioci, skeletne grane koji su nosioci rodnosti, a u unutrašnjosti moramo izvršiti proradu grana, dakle svih onih grana koje idu prema unutrašnjosti krošnje, pogotovo ovih vodopija koje smetaju voćki, zasjenjuju unutrašnjost krošnje i ona dolazi do slabije obojenosti plodova, a time i njihovog kvaliteta. Evo vidite, ovdje imamo jednu granu koja raste skroz odozdo i ona je na nekih 40-50 cm od zemlje i nju bi trebalo da otkinemo. Dakle, ona je ovdje bespotrebna. Prve grane trebaju ići od 60 do 80 cm. Sve ispod toga treba da se kida. Ovdje imamo još nekih mladih grana koje možemo staviti ovako pod ugao 90 stepeni. Dakle, ne trebamo uvijek špaga ili žica, može se raditi sa žicom. Kada ste u mogućnosti možete samo staviti ovako jednu malu granu ispod ove vode i to će isto biti kasnije rodni pup. Ovdje imamo još jednu situaciju da ova grana bi mogla da bude višak, ali pošto u ovom dijelu krošnje imamo prazninu, nju ćemo ostaviti da ona bude kasnije nosilac rodnosti. Dakle, opet napravimo bunar petlju i sad ćemo je staviti pod ugao od 90 stepeni. Kasnije tokom rezidbe ova grana će se sjeći, a ona će da preuzme ulogu ove grane. A sad ćemo pokušati da, stavite ovdje i sad je to dobar ugao. A ovdje imamo još jednu granu koja ide u unutrašnjost i ona bi iduće godine mnogo smetala i vukla bi mnogo snage i energije, a kada je stavimo u ovaj položaj, ona će malo da ograniči svoj rast i stvorit će se rodni pupovi po cijeloj njenoj dužini, a ne samo u vršnom dijelu, kao što bi bio slučaj da smo je ostavili u ovom položaju. Ova grana bi isto mogla da se stavi pod ugao 90 stepeni, jer je ovdje prazan prostor, tako da se može tu staviti. E sad, ova ovdje grana, ona bi isto mogla da ostane i onda ćemo imati ovdje 3 do 5 grana koje će biti poluskeletne i koje će da nose rod. Dakle, treba nastojati da u ovom baznom dijelu bude 3 do 5 grana koje će biti nosioci rodnosti, tako treba biti u ovom srednjem dijelu i gore na vršnom dijelu, samo što gore na vršnom dijelu treba biti kraće grane, manje dužine. Šta rade inače ove grane ako se ne stavljaju u ovaj položaj? Vući će previše hranjivih materija voćkama i doći će do slabijeg obrastanja drveta i grana rodnim pupovima. Uglavnom će to da budu listni pupovi. A naravno svi mi hoćemo da imamo što više roda. Možemo i ovu, ovaj dakle komad špage možemo da iskoristimo i za ovu ovdje granu. Tako da smo jednim udarcem ubili 2 muve. Ako nije pod odgovarajućim uglom, samo je dovedete vamo pri kraj grane. Ova grana ovdje, pazite, ovdje imamo jednu granu koja će da bude nosilac roda. To znači ova nam grana ne treba. Popravili se i nju možemo lomiti ovdje. Ovo će se formirati kasnije pup. Po pravilu ne bi trebalo da imamo u ovome srednje, ovo je već da kažem gore pri kraju voćke, ne bi trebalo da imamo mnogo ovih grana koje su dugačke. Jer jednostavno to je previše grana i previše hrane ide na te grane. Ovu ovdje granu, ona će kasnije da ojača i ona ide u unutrašnjost krošnje i
neku ruku zasjenjuje malo krošnju. A vidite da ispod nje imamo jedan generativni pup. To znači sad kad smo je otkinuli, ovdje će se sigurno formirati rodni pup za narednu godinu. Možete da radite i to, pogotovo kod krušaka, mnogi proizvođači samo zalamaju ovaj ovdje prednji dio, ovaj gornji dio, u slučaju da ovdje imamo larve kruškine buve. Na taj način se smanjuje njena brojnost, ali u većini slučajeva, dakle, lome se cijele grane, to jest ona se otkida skoro do kraja. Sad nam ostaje gornji dio. Dakle, kao i kod zimske rezbe, i u ljetnjoj rezbi treba forsirati da provodnica bude sama, da nema konkurenata sa strane, naročito u vidu grana koje su iste dužine kao ona. U ovom slučaju imamo 3 grane gore pri vrhu. Pogledajte ovdje jednu granu moramo ostaviti kao provodnicu. Dakle, gledate sad po položaju u krošnji koja od njih je provodnica. To znači u ovom slučaju to je ova grana. A ove 2 grane ispod njih moramo kidati. Nemojte se iznenaditi ako vam neki stručnjak dođe i ovako otkine granu. To nije nikakav problem za voćku, čak šta više to je i poželjnije nego da otkinete ovu granu sa makazama. Jer kad otkinete makazama voćarskim, onda će tu biti ravan rez, ali se mnogo lakše naseljavaju štetni mikroorganizmi i doći će do zaraze voćaka. A u slučaju kad radite ljetnu rezbu, kada ovako samo jednostavno presječete, ovdje se brže formira kalusno tkivo koje sprečava ulazak mikroorganizama, odnosno tih štetnih parazita, insekata, bakterija u voćku. Tako da nije potrebno zato to je dobro rad, zato što tokom ljeta ne možete raditi zaštitu bakrom kao tokom zime kada radite s makazama. Tokom zimske rezbe vi ovdje odsiječete, nakon toga obavite tretman s bakrom, a u ovom slučaju samo otkinete ovako i nema potrebe da idete sa bakrom, jer bakra se ne smije koristiti u toku vegetacije. Dakle, sad ćemo i ovu granu gore da otkinemo. I sad smo izolovali provodnicu. Provodnica je sama i sada će ovdje doći do bržeg obrastanja ovih pupova, odnosno ovdje će doći do njihove diferencijacije brže i oni imaju veće šanse da na kraju budu generativni pupovi, a ne da budu lisni pupovi. I onda ćete imati situaciju da će tokom cijele dužine ove provodnice imat ćete plodove. A još šta moramo raditi s ovom provodnicom, to je da je savijemo, da ona ne bi išla skroz gore. Dakle, savijete i samo je ovdje malo, nekih 10 centimetara, otkinete i pustite. Zašto smo ovo radili? Ovo smo radili zbog toga da provodnica, zbog toga što još je vegetacija u toku, hranjive materije su u drvetu, provodnica bi narasla gore još možda pola metra do kraja vegetacije. A to nam nije potrebno. U ovom slučaju, kada ovako otkinemo nju gore na vrhu, dolazi do prekida transporta hranjivih materija na vrh provodnice i one se raspoređuju ravnomjerno po cijelom stablu, odnosno po ostalim dijelovima stabla, a na taj način, dakle, bit će više hranjivih materija da se formiraju generativni pupovi na ovim bočnim poluskeletnim i skeletnim granama. Šta je još važno da zapamtite? U principu se grane koje idu iz centrale, dakle iz provodnice, ne bi trebale seći, odnosno otkidati. A ako imate manje grane koje se ne mogu staviti špagom, odnosno mogu, ali vam je problem da se stavi špagom, da bi taj posao bio brži možete staviti čačkalice. Uzmete 2 čačkalice za zube, zabodete ih ovako, stavite tu pod ugao od 90 stepeni. I sad ste opet dobili granu koja je pod uglom od 90 stepeni, isto kao da ste stavili i špagu. I ovdje će, dakle, onda će ovi pupovi ovdje sigurno biti, ovaj pup će sigurno biti generativan, dakle rodni, na kraju godine i početku iduće godine, a velike su šanse da ova 2 budu tu. Jer da smo mi nju pustili sad da raste, da nismo stali pod taj ugao 90 stepeni, transport tih hranjivih materija bio bi brži i ona bi još rasla gore unutrašnjost krošnje, odnosno smetala plodovima. Ljetna reziba, ako se uradi i primjeni u pravo vrijeme i na pravi način, može da donese da sljedeće godine dobijamo povećanje ploda otprilike oko 10%.